Suatu hari, wayah batarbangan. Guru, pian saya akan guru. Gesen apa? Bagasan kita tampil undangan pemaulidan malam ini di Masjid Subalah. Oh, aja. Basubuh kada min. Guru, hadang dulu. Perasaan beda pian sairnya nah. Asubuh bada min talatihi. Nangini. Maka semalam sudah dipadahi guru ganjil bahwa batarbangan dilanggar tuh kada boleh. Nah, pian ini bakal lagi. Hanya lulus kuliah S1. Sudah wani memadahi pemaulidan kada boleh. Pian ini hendak mengumpati bubuhan miapi itu sedikit-sedikit bid'ah. Nah, aku kadada madahi maulidan tuh kada boleh. Kadada juga madahi bid'ah. Nang jarku tadi kada boleh batarbangan dalam langgar. Kada usah dipuntal-puntal lah pembakalai. Nang apa gadang maksud pian? Kalau pina bincol kepala buah nyawa batarbangan di sini. Iya kalau guru. Iya. Borong jatah hantuk batarbangan di sini. Apalagi buah nyawa. Makanya kada boleh batarbangan dalam langgar.